Baba Attention TV. So yeah, you said Galamsey, the Ghana for. We are all fighting about Galamsey because yen suni yen fune yen no buy bibrina essay koko fu bibrewa ye tregu and nam said Galamsey tea and so bibrewa se yen to me and num ewukro ahodro bibreso and nam Galamsey na ye Okatakyie Afrifa edin ho asi ho se sankrofo no obetu no ho agunwire mu achechiom baako ampo no bebre na aka se na wan kra na di se adwuma ahye ye Okatakyie Afrifa nsem a wo ye na niemu odin na Okatakyie Afrifa trans na site ne baako a wo bobura ye kwachiche China fo bi na nye yize Okatakyie Afrifa akosem kra wo kan se eya amna ye tutu kra wonnam kra no so wan hwe ne yi a wo be onipa bebre wo ye se wa yira wo kofomma wo kwafom wo maye nansa ye hunu enipa bitumi yira ye dwene ho a ye ntiase no enye bibia Galamsey amana ne bi wan ye lock na sa wo kotom a anhwa ye hu biom no no se nyankopon ene bo no afofi amana ne bi ka sei ankokoto bi mankai Okatakyie Afrifa anka ye hu ne bi no ankasa ekoba ye de na kosam ne okohu ye ewo nwira nim nkrofo okwachichiom no wono ankasa de mu nchiremu eba ye wo NGTV mayentie Okatakyie Afrifa emrasisia ya anya sa gudio na boni e wo mu ne se em se video da bi o chena video no wonim se ba bi aye fawura mu no o ma hyede tu amana kakraka ewo o mo budua ato wo no o ma tu amana wodua na chipe enti se onye obi aba ho regular wo si mu na ba ku bewura amananim boni o na minim ya me ye lucky na minim se amana ho omeku eti mi si wona na musa amana da me na kosi na me signal mo kan say mo fa nche na o matu amana ho eti that means utisi mu no you are going into the amana street o makoba so o mo di ngura guso so o mo ngura guso ai anti o mo fa o si kwasi o se the party ni menu ya na nya do mama de shase sa die ya ye ngura mu do mama time na sa die we shase Mr. Mama time na die we shase na Afrifa do ba ye no be in west enie na ye free wo ye beka bafo musu nyina ho dia asem ye champo atanso ye champo mama fo dia asem jina ho kwasi ye free ho no ye ba eye ye kan say body e man ye kan ye break better anajo 11 na ye break tire pie ye break a pie body junction me boy boys ni nyina ho no mu notice say ya me no mu nyina dimirika ba ye say Kadekye no mko frɛ eye fitani ma ne be lock ye break ni ba akoma ye anajo 11 ye bedu takrade na abɔ be 2 am osere na ye kan say safo wo ye editing no osuro nti me free one na mo se nkrofo bi ye se wo mu wura mu me twi tuo ne tumu betre sound bi ona safo ka ekobe ni nam se my friend me pen kwasesem unedited yanto aso Kadekye ne kura wo kwache manfo no na dia mmara no ogina so no yese nam o me no law no amisua no nye mo lawyer ni ntina amisua ne se be ya me hunu mmara no metim de di nsemone em se de manfo no nim se kwa me nkroma okokosua law okosua mmara but he was never a lawyer exactly now so lawyer mo lawyer no etetel mo pempem de kwa me nkroma ye bia no amutimi ye freedom more fire etimi de mo de mami amaje na so ma fa mami enya ni ntina amisua mmara bi ehia me sa pepe na afa yanya na yanhwe we no madika ka cho say ye Criminal and Offences Act Procedure Act 1960 we Act 30 now okay Act 30 in section 12 kwajo kai hama me teach kai na me ne man for me educate kakra kwajo kai hama trase na kai trase section 12 section 12 of Act 30 arrest by private person without warrant 81 me nkura warrant now so me a private person me military officer me police ni me immigration now so me a private person yanga mara ne se de na mara ne kafa ho 1 a private person may arrest without warrant who is in the presence of that private person in my presence in my presence menim so we jina manim na wo ye de anye menya police ni emra ne mamho kwan se menchew kan ne enko an offense involving the use of force force no it could be a military use of force and even internet the description of use of force and no ye ba international plane ni mu use of force no wo wa ye be kire
and the mutual just say when even you threaten to use force me met me achew more fire. Because there are so many rulings of the courts which say the use of the force itself a criminal offense. The end of the threat to use that force is equally criminal offense. More fire. You make what I say? They missing your law no one lawyer in a bonny and person with you Cynthia. To us or violence. Who use violence? You make me a miacho. More fire. B. An offense by which bodily harm is caused to another person. Regina wanna say who bob same and ya de na wo prano bodily harm what the idea prano ne idea me metimi acho mecho so more fire. Kubio see an offense in the nature of stealing or fraud. Ukoko wi de kwajo emra de ma me ho kwan sesem chewo mecho emra de ma me ho kwan we nyam nam churoi Criminal and Other Offences Act 1960 Act 30 Procedure Act we nyam nam churoi as amended by Act 1079 Act 1079 the amendment ni it did repeal free way more as said biawa Essa wo comment because bebre na aka say Okatakyie Afrifa why na dis adwuma we ahye ne nsa wa mia no ho woye oye Ghana yi oboa Ghana na se ne woye no so emfa mbra kwan mu amesese o comment beba attention TV na yakama kama ekwe ntwa makra